Ndabaramukije abakunzi ba Star TV gakenda mwaramutse ndetse n'ijoro ryiza bivanye naho muherereye. Amazina nje ni Star Leadership in Star TV. We have the best exclusive news. Iyo ni slogan ya Star TV, ariko ni slogan ya Star Leadership ni bashobora bafashije kubera ko twese turi ngaha kubera twafashije. Mwite mona warida kaneza cyangwa ushatse umwite Mo Kenzi. Numu influencer akomeye cyane na cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, n'umurundi kazi. Papa we n'umurundi ndetse na mama bakongera akaba umurundi kazi. N'umwana yavukiye hano mu gisagara cya Bujumbura neza na neza. Nshobora kumwita umuririmbyi kazi cyangwa nkamwita kuko umuririmbyi kazi ashobora kuba ari umu influencer, aho kandi nshobora no kumwita vlogger kubera ko arakunda gukora ama vlog. Ariko muri kano kanya nubwo amaze ikiringo kingana n'umwaka wose adashira hanze igikorwa aherukira gushira hanze indirimbo yise You Know Better. Indirimbo imaze umwaka wose ko n'umwanya ikabimaze gukwiza 619 by'abantu bamaze kuraba kino gikorwa. Ibindi yashize ko kuri uno mwaka aciye ukwezi, ahandi haciye 4 weeks. Izi yagiye ashirako kuri birthday yiwe aciye ukwezi, ya gushirako na House of Influence yabaye mu gihugu cya Kampala Uganda. Agenda ashirako ama vlog bisigura ko amaze ikiringo cy'umwaka wose atandirimba ashira hanze. None bakibaza ati mbega muri kazi cyanke nyene araho ngaho tu bivanye n'inguvu akoresha ni nke cyane paraporo y'ibindi novuga yoba asanzwe akora, kubera ko nyuma yo kumara umwaka wose adasohora igikorwa arashize imyaka 2 asize igikorwa hanze. Bisigura ko icyo twari tuzi kuri Mo Kenzi n'imiburi yashira igikorwa kimwe hanze ku mwaka, ariko kuri uno mwaka siko vyagenze. Hari impamvu nubwo ariko byarabaye guca, ayo tuzakugaruka ko gatonye. Nibwo mu bigeme novuga yuko bapresenta neza igihugu cyabo bivanye n'uburyo babasa. Ifoto kenshi yifotoje zivugisha abantu benshi cyane. Iyo foto azishize ku mugaragaro hari benshi ziza zikavugisha. Yigeze kuba Miss, yigeze kwitoza muri Miss ndetse abikora neza cyane. Numwe mu bigeme beza cyane ndetse basanzwe bavuga hano mu gisagara cya Bujumbura. Muri kano kanya amakuru ariko aravugwa cyane, amakuru ngira ndabazaniye naya ashobora kuba ariko aravugwa na bamwe mu nshuti ziwe za hagufi, ariko kandi namakuru nzaniye abakunzi ba Star TV. Hari ku munsi wa kabiri neza na neza niho nahura nawe ari kumwe n'umugabo wiwe, ariko ndaza kubigaruka ko mu nyuma yagiye aravugwa muri byinshi bitandukanye. Atanze inkwano, bakoze izindi manza, ariko nta mariage yigeze iba. Guys, gutega iminsi umuntu utazi uburyo ibintu bye bitunganije bigoye cyane. Twagiye turabona bamwe ba influencer bamwe harimo ba NELLY NAT batega iminsi no mwigema ati nta mariage wakoze ahubwo ugwawe rurasambuka. Bamwe bakibaza ati ni za content ko NELLY NAT ugambere yarakundanye n'uno Mo Kenzi ahindukanye gute, bimeze gute? Uko zaba live za NELLY NAT yaragerageza kugira icyo avuze kuri mariage, ko adakora mariage bimeze gute. Ubundi hari ibintu tuba twiteze ko bizoba, ariko tuba tuzi igihe bizobera, kubera ko Imana yapanze igihe bizobera. Ishobora no gupanga ikintu ariko ntikibe kubera ko Imana yavuze ati icyo kintu ntikiba, kubera ko icyo gihe sinifuza ko kiba icyo gihe nyene. Basanga Imana irapanguruye ikabishira ikindi gihe, ariko ushobora gushira igihe kanaka ariko Imana ikavuga ati reka mure kuri ya muntu kiriya gihe yashizeho ibintu vyiwe bibe kuri kiriya gihe nyene yashizeho cyangwa yapanze bivanye n'imyiteguro wagize. Rero uyu mwanya tuvugana mu kwezi kwa gatatu niho haba ivyo bintu byo gutanga inkwano n'ibindi byinshi bitandukanye. Mwabonye urubanza ukuntu rwari rwiza, mwabonye amafoto ukuntu yari meza, mwabonye buri kimwe cyose, mwabonye ukuntu umugabo yari apendeje, mwabonye ukuntu umugore yari apendeje. Ari mugabo mwitanya denda nde indi zina ntajonza, ariko cyo nzi nuko bamwitanya denda. Mo Kenzi yafashe ingendo nyinshi zitandukanye yerekereza i Burayi, muri France, Sweden, Belgium, ajya kubonana n'umukunzi we mu gihe atari bwabi ikintu na kimwe, ariko Imana yarahezagiye tape par tape. Buri kintu cyose kigira
etape. Ariyo etape ya mbere, ya kabiri, ya gatatu ndetse n'iyanyuma. No muzitsi bashobora kuvuga ko ari etape yabaye agira habe etape ya nyuma muri kano kanya tuko turavugana. Umwigeme kenshi yamye abwirwa ati kutarongogwa, kutatwereka umugabo bimeze gute. Yamye yagirizwa aba artiste benshi batandukanye, yagirijwe bifeso ndopfu ko bari mu rukundo, yagirijwe dramatic ko bari mu rukundo. Gushika naho bavuze gati dramatic na bifeso bari ko barashwana kwera mu kenzi. Kubera ko ntago yigeze agaragaza inkundo ziwe, zamye ziri prive, ariko aho hagaragariye uno mukunzi wiwe yatangiye kugaragara ko afise umukunzi bari kumwe nyene avyumva kumwe ndetse yiteguriye gushika ku kintu kanaka. Kuko ataraja mu rukundo aravuga ati 𝐿𝐭𝐻𝐧 aja za Dubai muri bya bindi bakunze kuvuga ngo pota 𝐿𝐭𝐻𝐧 yo baja Dubai bese bagakoresha imvugo itari nziza ngo kwidandaza, bakavuga ibi na biriya, ariko amaze gushira umukunzi wahagaragara ko aravuze ati kumbe bwabo ndi 𝐿𝐭𝐻𝐧 siyeze kabisa, ibintu biri gufata iyindi nzira. So hari ku munsi wa kabiri aho twahurira neza na neza muri ville, ari kumwe n'umugabo wiwe bari muri bijuteri kanaka, nashimye kuvuga izina kubera ko kuyivuga izina navyo ntabwo bari byiza, kandi abukoreye promotion umuntu atari gusaje ninge yakujya n'umuhara akakubwira ati wankoreye promotion ntabigusabye. Ariko ico nzi cyo ari kuri Avenue de la Victoire kuri bijuteri, nashimye kuvuga izina, aho 𝐿𝐭𝐻𝐧 n'umugabo wiwe, ubu n'umugabo n'umugore, ariko bagura mariage importe bipima avuga ati 𝐿𝐿𝐻𝐧 akavuga ati nubwo twambara izitasa zitameze cyo ariko zose ari importe ni sawa. Araho hantu kereke pa ndavuga ati aya na makuru nzahereza abakunzi ba Star TV, abizi yuko jewe aco ndabajyanye nkuru yose ndayironse yayishira ahagaragara. Bisigura ko rero soon sinzi ko ari no muri weekend, sinzi ko ari weekend prochaine, sinzi ko ari 2 weeks cyangwa 3 weeks cyangwa 4 weeks, I don't know. Gusa icyo nzi cyo abantu bamaze kugura mariage anytime uza kubona amafoto bakoze mariage byarangiye. Benshi bagiye batega iminsi ati bano bantu bashobora kuba baranavanye, abandi ati none 𝐿𝐿𝐻𝐧 ko twari imbanyi bimeze gute, ako umva ko bafise umugambi wo gukora mariage kera imbanyi umuntu mutarakora mariage. Abantu batabikunda, rero nabandi babona umenga nivyo nyene biri hiti, nivyo bijya hiti, ariko wone baza ko bategereje. Hagi aravuga byinshi bitandukanye, ariko navuze ati abakunzi ba Star TV ntacyo ndabajyanye, katuba bambere mu kumubwira ati zagira urubanza rwiza, babambere mu kumubwira ati congratulations muna warika kaneza cyane 𝐿𝐻𝐧. Ni powe ahantu ndiko bibona ndavuga ati igiye gufata inzira. Murazi yuko umukunzi wa 𝐿𝐻𝐧 amaze igihe kitari hano, bamwe bari batangiye kuvuga ahubwo nazosubira i Burayi, nazogira iki. Baba barayabitse sha, amafaranga yarabitswe kabisa, biba byarateguwe, si ibintu byo gupfa kugira. Ariko abatega iminsi ukababwira ngo ntibararongora, wewe hamaze kurongorara, cyangwa umuntu ukamubwira ngo ntararongorwa, wewe wararongora. Ubundi umuntu azombwira ati Star Boy ntararongora, azoza bimbira yararongoye basi. Cyangwa ugasanga umuntu abwiye umukobwa ngo nturarongorwa, wewe umukobwa mugenzi we mubwiye ati nturarongorwa, nta kuntu wewe umanze ukarongorwa nawe ukamwereka ariko kurongorwa nyine bibaho. So nuko uko biri kose reka tumwifurize urugendo rwiza mu vyo arimwo, azabone vyiza gusa, ibi ntazabibone, ariko kandi azatubwire ukiyofisha ati umuziki ubundi hawo ndimo. Ndi umuvloga, influencer nyine atari umuririmbyi y'uburirimbyi nabaye mbivuyemo, canke umugabo wanje abaye ambwiye ati stop kwanza maze dukora ubukwe bive mu nzira, ko twamye tubona abakobwa batagira shwa mu byo bakora mu gihe batararongora. Ushobora kurongora umukobwa wari umuririmbyi umugabo akakubuza, ushobora kurongorwa wari umujournaliste umugabo akakubuza, ushobora kurongorwa ari umusireyi bugahagarara. Ubundi nicyo gituma bavuga ati umukobwa buriya atarakora mariage, ibyo yaba akora byose umwanya n'umwanya akoze mariage byashobora guhinduka, kubera tuze
baririmbyikazi b'abakobwa benshi bamaze kurongorwa babihe. So urugendo rwiza kuri 𝐒𝐻𝐻𝐼, mahirwe masa kuri 𝐒𝐻𝐻𝐼 ndetse na famille yiwe n'umugabo wiwe. Respect, thank you so much bakunzi ba Star TV. Aho niyo makuru nari mbabikiye, niyo makuru nari nifuza kubasangiza muri kino gitondo. Biri gitondo cyiza, ijoro ryiza, umugoroba mwiza bivanye naho muherereye. Imana ibahezagire cyane.